Jing syakri pai ba jong ka marba majau herbal lemba kidawai ken bar khasi kala jam shows nam basan pho bat ban pensa jing ka mau ya kani labu do mau bat plai ru ya ka kot ha ka jaka ai dawai hamolai no preng na kaliang umintri katana ka kot ka khia jong ka sokal jela uba lek renggat bat UMLA ka molai uba piti sau kami kila ya sim benta ha ka jing ple ya umau sta ka mau bat kumju ru ka jing pelat ya ka kot ka bayade bat ka jing dap san pho snam ka jing syakri pai ba katana ru snam ka kandai spa nyo pho haru snam 8,000 pho jong marba majau herbal lemba kidawai khasi ha jingerang kapla long hapo ka yengsa jong uba renewal majau ya ubalatip ba kum uba majau ubadei unong seng jong kate ka jaka ai dawai ai kubai ni kong ya ka majau marba majau herbal hospital e baro ikpa mi bi kul i bahing basam baro pa tu fiksong dekat bali herbal MLA jong pi ba pi sok mi ya shimi ga galat ka kabu pan pli ya ni u mau dapsan posnem jong kenega marba majau herbal hospital aga congratulations ya i doktor bali kibaro ak bandang ni kenega kam ui tre jadi ka por mata siya bagin play di ban pat muju ban play ni ka kot bala tho dai ba renewal majau di nakalian ka jonga memilih jong mulai konsorsi Melihek balong bu Health Minister Dr. Srimit Dekhar balong di Din Jongka Nihu Rengkat Rang Basnong Rekat lagi Senglong Keme Jongka Moinong Preng Seng Samla Moinong Preng Rekat juga Komiti Jongka Dobasnong Moinong Preng Indong Syok Senang Jongka Preng Ki Parlok Nagali Bahaya Masem Jong Nagaliang Jongka Marba Majau O Herbal Ki Parlok Pajor Ki Press Pangilang paro di ngikimen sokmen ne kasgi menta kali dapsan post nem kajing syakri na kaliang jong pamajau parhak ne kasgi arli ki program ngila pendep kawai ba ilhek la play yang mau sa jingen mau nam ta kajing syakri jongi panda kali jong ba heki kan ko ngi supply pai ba kan kot baga pateng ke masawan kintip ya ki kam barat ba jong syakri jong play bala kerku kumni kemelong menta habakran ha kajingelang kumukongsan uba hek ula ai kajingero ya uba renewal majau kumju ru ya kamarba majau herbal kabala kanjo sanposnem kajing syakri ha kaliang kajing sumar khasi ula ongru ba ka bakham kongsan banang ni syakmat kolong banang penba bat kentiu shu ya kajing syakri bat om menchune ko haju sanposnem bila pendap bi kajing syakri jompi tu bila ai dan kam jompi ko play ko ai bi kajing start dan bila ai kajing syakri ko bur ba bila yu kajing mentoy nagari kam jompi pula ba tray ayu bude pinde nang ni ke sanposnem syane takwa dong bi kanya nomor ba ublay ko ai bi kaniga intellectual property rights kita kajing start ko ublay ko ai bi badmantang so bila ai hai kimin ko manbanyang berikut ni jompi menpenya dia kaniga kam kalau kai ke ba sutra sibone kai ke ba Songdor, adu kata-kata bah yang kita ke jongpi, sim labu tak ada dia. Ini bila ai yang ke intellectual property rights jongpi, hagi kon hai mi bagi kon ke jongpi. Buat nang ni si kemal ayu di benda. Tiga bakal fungsan kalau dia ke bah ni bobon bah ngala pulong pun bah ki meeting. Ki bedai nak umta kumno ban promote ya ketika dalam ai dawai kasih. Ngala pulong ke meeting la bon jaga station po bahkan yang wan clear itu ketua Rani Herbal Hospital dia mau rekening wan dia mana nanti kalau perlu ke meeting semua sudah dikini ada way kasi la perlu ke meeting yang ada way kasi po secretariat perlu meeting po convention center la kon ma nomor ba mga hi na syania agni giting ada way kasi balai agstem kandai spa new bonril abay mi yung istom surwa aslam hatinga lut kita kejimdan ke bisa jungi bisim dawai i avocado dan pistachio balik doktor dari balik hospital bercip dawai ila naik dan bawa iki balik siap dawai naik marking ke resepnya cipau tengah dawai tiet begitu tiet dek isnap ding yang support yang kena di step di meski di menmil buat tiet tak yang pam menpisna dawai tang nang tadi kita dawai bagi bagi kejimpang ui bulane news nam na try tang apa sitio aja. Jadi nak kena tahu ngandung di sini ya, kebahadu kata-kata ya kita ada way kasi.
kan tak ni aku abang yang pergi ni memang kalau kelain sorong benar research halor jong kini jing ada wai kasi bopor ni jongi kino ada wai kasi ngimjo kedengkam ya kata ke standardization kamut ka hygiene ni dengkam menpai kapiang na am dong bisna da wai kedeng da wai jong pi kedong am ka packaging ka bapiang ha benda patent ya ka da wai ke jong pi kita kini bijui ni sanbos nem cedeng ayu bila show bakambha na ka banta penbahas isu ya kini ke kam go play IP di intellectual property rights ka mapi play IP kumno penbahas isu ya kini ke kam jupi bun ba ki breu ki bon ha ba ada wai kasi ber kini wan play ke tu jong rani harba hospital ru go IP la play kini la bet ada wai kedai ka bangarung ha bo kamera ai sebagai jupi ke panlo Nagaliang u MLA kamolai u ba piti sa kumi ha ka jingren ko musubot kong san ula ai ka jingero yo ba renewal da ka baong bawan lau de u brio bawan na ka longyeng baduk hele ka jing trash tom bat ka jing IT lut ka jong u kam sim na la ban khang lat bu nyo ya kat ka ni ka jing job ka ba khrau ha ka jing im ko jong u ulong ba ka ni ka jing shakri ka bla kan jo sha ka san post nam ka de ka jing ai lenti ka ba la jalan pham ana kali ai kimi jo ba yeng of chat yu phi yong di jat mar banyang ke kamot hang ni ka long mar banyang Majau herbal. Ada kadon ke mompit pembiang, kong isa pembiang, no? Jadi kamu tayam, marbanjang majau herbal. Long kalau full name dari Barnival di Priu Bestan, Ujigai, atau lebu haka suspend yang baru. Semakan marba, memiliki pej kuat jeli. Kung hanul kom bay ba nakaliang Barnival mi penmi yaki ai da way ko pot mi marba ta puli be bhaw de marba hyphen gon majau herbal dengan so kemen bar mangi khasihi ateng kemi habdan mo ateng kemi habdan kablong ka mahade dengan kemi kan ba kemi dengan blong ba kemi mo kemi dengan kemi dengan so kemen nakaliang iru maka jek beriu jingi ke jek beriu apa nak kalian jingi burom lekin hengi burom ke kami kaya kesemru nak kalian jingi paro hi hak teng jingi kimi kabas musi hak ni gisingi iba bon ha ki business ki bade jong khasi jong ka business jong khasi jingi ke put hau pa yes kan kalong ba nak kalian jingi i bha ke ki paro bang solong semua teng semua pang sim ha abaga business la he hadin ba parlimen kami kerung keram dana kalian kun dan bahaya basem war kam simpiang suka kambiang lupa kan kani gaji pembek na naduk bani ko panas go ba so komen na kalian Barnival na kalian gaji kan orang pembek lupa ba mai lepoi kata bahaya po 70 plus nyo post nem kartaji kam am lek kutuna na ting ni kan kimi kun kabut ikimi ikon baka pateng ka bansawan bat khamtam hagi hakani ga jikam kum baka log mata bat ka khamtam mi ga jingka research ka bamangi hak ga bani wat hakani khamtam kini kan bat khasi nani kita wai khasi kalong ga ha hadu kata kata manga ba phila dangi nge ya la dangi dek mata kalong kalong mata lau ba nani ga jaka ba bon mata kalong ki dingi si ingin simbit balong ki dingi si dari hak level jong Barnival masun rong masun pek skam la tip kinu gede dawai kinu ge balong kinu momblong la smuklu khamha pan ngasu komen mai ni kun mela kren la tho ge studi ru bagi don kalau kin nongre dawai kita lepo jong ri ge jongi momati ge langsung thu ba kini gede dawai ke bede nak benda ga jing pang ga di stom nak le jini di supply yang kini dawai kanong be smoke komen bagi generation ke kamut ke benda besar bagi jep jungi ke long kan ke partai ke basawan kelak menteri sistem dalam pumi sejak kiwi bagi dawai Nakaliang UMLA kum kedak kecing pensilur bat aiman sim show ya ka marba majau herbal bakan nang la banyak syafrang haga jing syakri syakipat ba ula kular ban bu nak skim MLA ka jong u ka balong silak tingkang